आकाशवाणी इतना गाड़ी बिगड़ तो नि लकप लासित लका ngal kep mok mos mun rak ra balis making man like song po mun ta kira kwin sapul king man like song khai si ga chi to wana kin country phan sa present ro mu dum da anja anu to manipur hula da khaita po ra ka anu chum nga kin ka hula da la hula ka to ka anjang gung ra ale manipur ta dan ale de jo project dum da project ung kam san ne chum foundation stone dum da ra ka ran san ni da to wana ka chum ra anja singap mo tam tat ja university samun ja hura ka anja gung ra to ale ja no peace prize dum don that man khara bo pi da anja chumura kep mo bun ja dala lama chau anja an mis mo na khara bo ra ka anja an celebration hayo chamleng tawang masjid sam na khara bo ra ka anja an occasion ra to chief minister ma khanu ka tai kun na ka anja ni ra ka wi an working ka gung ring ka shop club an jidun da thana ka kun na ka nam hi kang ra to wana ka kin Arunachal Pradesh State Council for Science and Technology dum da anja an kaun ale jury special mention award dum da an pe la khatha po ra kara to anja an on ale India International Science and Festival dum da na sum da khatha po ra ka anja an on program no hayo Panchkula dum da anja Chandigarh lak sum da khatha po ra kara to anja an thong leng ne ka deputy chief minister chanamen ka tai kun na ka ra ka khaina ka to kin state anja an ne king science and technology here tax kam gan da thona ka hi kara an hela ka san kam nam he ka king an awat hat na thana ka ra ka to anjang gung no team ka on ale kin ste gung no anja bio resource dum to ra ka conservation kam ra ka an biotechnology dum to research san tam he khreu ka da la to wana ka ale kin Arunachal Pradesh lek anja judge association chong to san ni mu ka ngo ale king Arunachal Pradesh chief secretary Manish Kumar Gupta ka mu ka khatha po ra ka anjang gung no to wing ka members ka on ale kin ste gung no anja Arunachal Pradesh Legal Service Authority dum to ra ka ram san phai lang select phane ale king presentation pure ra khata po ra ka chief secretary ka thana ka to anja an san ni ring kan thong leng samang da thona ka to na ka king ja Arunachal ra ka nagaland anja round table mo thau ka anja an hornbill festival sam la mona ka to anja an gung luk on king set kin su on ro ni ra ne ka ring ka kamam ka long jam dam he kang partnership agreement thakan da khata po ra ka to anja an gung luk on to kin su set anja tourism culture ra ka business dum to ra ka engagement dum san dam he ring ka kam khatha bo mona ka to anja gung ra to tourism minister anja pd sona ka ne tai kun na ka san kam nam sun la na ka ra ka kin set anja ne ring ka an mit tong kleng samang na thana ka to ona ka anja deputy commissioner ra ka district election officer anja pam pa la thau anja Vishakha yadap dum to anja an ga ngo wa ale king panchayat election jan thong ne leng ne ka an mi shaw kat long on dam ka ring ka meeting review meeting tha ka da la ra ka anja gung on ale vehicle momentum to ra ka an ni polling team san ni shaw ne kan kam kan san dan kan khatha bo ra ka to anja an gung ra on ale king jan election on ring ka long dam he ka ring ka meeting tha ka da la to na ka anja district election officer anja ani di bang bile he ngo wa ale random hela kan ja birat box dum to jan program on sun da khatha po ra ka anja gung le on no to alak samo panchayat election le alak presiding officer sama ta ra ka la polling officer let ma sun da tam he in ka ta khatha po ra ka to anja gung le on to kep mo chumui da on kep mo clan polling station ta thop da la to wana ka kin anja Arunachal Pradesh taekwondo ku khli sa ka mo anja amangun rupa bayal dum to anja anun to chumui kin ale wo taekwondo dum to an chumui reng gun na humna khatha po ra ka anja an king country chumui ka tai sun da khatha po pa ngwan so nya la reng hu da khatha po da la ra ka to anja kin Arunachal Pradesh anja arm wrestler mo jong anja onam gam no dum to anja no ngobuk da dum to hen la chong khatha po ra ka anun team captain ne chong da khatha po India hela ra ka to anja an ka no silver medal pe ka da la anja le Asian Cup arm wrestling sun la law hinging tam tam nang be ra khatha po ra ka anja khela on to hayo azman dum to UAE lu ki ko da khatha po to ona ka king anja Indian Council of Agriculture Research dum to ra ka anja Indian Agriculture Research Institute North East Hilly region run ra ne ka ngo anja training program mo thakan da la ra ka anja an training program on chumui ra nga ke mo ka sun da la ra ka anja an training gung le on to king alag modern tools and technology dum to san dam he khreu da la ra ka anja han la ka king sa chau bab nong san dam he ring ka khreu da la ra ka han la ka anja an program an to daily lesson na khatha po ra ka anja an lai kep kamole ka kep mo ta pes mo da khatha po ra ka anja gung chumui ra on kep mo nen kung tham pam chong da khatha po tawang district tawang hela mona ka angung le kep mo kin chong ni on ale tools san phiu ko da la
tawna kara anja PM Sri Jawaharlal Nehru Vidyalaya dum to jang hela ale an kauna cardio dum to association rakara anja basic life support dum to san dam he kangot training program phikal da la rakara anja an hina ka chongkin alak iman sira shawna ka lut long san dam he ka anja an ring kar training on phiu ka da la tawna kara anja ni hela ka khana bo ala chumui la no la good ja members on idna ka khata bora ka annual ka anja captain Vikram Sharma dum to non ikmona khata bora ka anja hina kan king alak shawna ka king san nyong ga than ring ga thit long than dam he khang jan ring long na khata po tawra ka an samula kin kaman lai ko song on 5 ka to man jai gat na ya